Ni muvea boni na inde tuambotane sena maovo mao teti itulike maovo ni yangi waakomana na kiko kikakwiwithya tei na kuusukumiia kutethya Usungio waku ayiee kana ayiee nenda ngunenge ngewa imwe ya kutula ngoo kuya mbee kathiani kisoni cha kitamulu kauntini ya Masaku. Munduume Kwisililw'A Lucia Musyawa ni wakwatiwe ni waku mwakani wa 2003 na watuma atiloko. Itina wakavinda musi wa Munduume kaoni wasangithisia Mbesa Sya kumwikia kwa Kyuma indi mutumia Umwe uliokuitwa Daniel Nzioni kwena na mone wasembia na ilovia isio onthe yumusi uwe kule silikali ilikilile na kutethya kutunga ilovia Mwaitu Lucia Musyawa akwate uiti wakavindani kwa Mutongoi wa kauntini ya Masaku ulawa mustale ni wambe kusangithia ilovia ni watha na kulikilila na kukithi ilovia ni siasioka. Daniel Mongala ni wakotolesi na lete ilwenda kateti ba kanisani motonozu wa mbumisemita na meani ngokwa yuyue na emie yuni ngokwa kuma 016 kubika omunde aminotu waku ndazo kauteta yo nomwe atinda abanza aende na kweka baba onandaenda abandu ni mutumia Daniel Nzioni na mwandu wake Lucia Musyawa alakwa ilungu ya miaka mbewe 10 methitwa mavitite thinani munene itina wa Lucia kwithiwa awoyeku kwi mwakani wa 2003 na kuma vu mambisya savali sya kila muthenya sya uthi sivitalini kivathukanio kumantha uiti 03 nigo na wayeku na thi sipitali Kalibani na ndiye sipitali Kalibani na ndiye na ndakitali nimbie ku kaindova na ndiye sekao atona mukazi fezi chandakame itina wakita uchukwithiwa chende na unene va kila muthenya na nyama kuunyuka kuoneku eliani metikilile kana kukutilwe bala maendie sipitalini kwikiwa uthinzi ni matakitali ne wanuti lwako mzee ambe ndio wanuti lwako angolia noiki asai amwenda imweki ndio nonegwa nekwe kana neza ne mzee maimegi asai waina mawele ni wabanda amboka na ita imea kawane zite kona Mbesa ni wa imami unda yakela yembozo mbemba lakini kubika kuma 016 kubika omunde aminotu waku ndazo kauteta yo nomwe atinda abanza aende na kweka baba onandaenda abandu avyuka aba ndini wa compound yake na ninye nimushulikela na syana syakwa ilati ngwata nione nasyo ndito musukilikela kubika onomonde itina wakuku kutilwa musiuni wathokisye atongo chathini cha kusanga Mbesa Sya uiti vala atongo ikivathukanio Evo Joyce Kamene Kusemba mavikie musieni u na kusangithya Mbesa Sya kuitya Lucia Musyawa indi itina wa chathi kiu elia melesekana Mbesa ila masangithisieni sya kuiwe ni mutumia umwe kwesitwa Benson Musau umwe taina Mbesa Sya nikaneke wokuwithe nukuthukuma lakini syaye na mundu kubika ono mundi miaka ni abige 5 na itu tasani gwe Mbesa abiye ba nikundu watu ya akathembe kaneki ata nundu ni waemie nasyo na nde bandu eoku na no mantha na ti mundu muthei ni mundu ina Mbesa syake wesindu mbingi na tamukulia Mbesa atu ya etela iyo ni kuku ni ngumandondu kukwekewa ingi itina wandongo ya kava kauntini ya Masaku mwandu Joyce Kamene Kusemba kukwata mavoa na utambukie musieni u nikenda kumana ni chau kioya kingi bala waelesekana kwanzia sionthe ni mekwikithya kana Lucia ni wakwata aki yake na kutethesya ingi kwikithya ni wekiwa kukungi kwa usovya ni kana kumutonyethya kukuna maundu ala wakuna atene na ingi kutethesya kukelia musiwo kwetwikeka veula wita wa Ben Musau harambe yathela aisiene wokukua Mbesa jise asia atabiwe no asia watabiwe mheshimiwa of which on even ndia yawe ne wokukua Mbesa nekenda aende na process isu ya ikata ya make sure mama iweke wachau ko ende kuma akwata Mbesa isu amea no ukite dise mind ye process yambe lakini yakele babika bandu aikausa simo na esausa simo imetele
na yu kila kionzenya nondu kuma 2018 ko kwapo ana tweke arambe ko biko no mundi ute 2022 na kuitweke kamama ndae ke waku first ni kindu kiteke sio hata kidogo na nundu wailetha wanenewe nundu anakwaine makulie ila mama niune mailetha mambateye kana makamantha kwisila obisi nikenda tukaelewa na ngaelewa ni chao na ngatia ono uyo vokithito kitu cha uvikia Benson Musau ya ulokugwataniwa na kwa Mbesa isu kinesa usia matunda etina wakikuosa simu na kwema unena yulu wange weno ya kwa Mbesa ila siasangitwe ni ene nthi makitamulu atongoi Munduume na kanisa na siana sya musyu nenewa nzeke si kwasia Mbesa eta sianenganiwa sioke obisini but ni kwasia categorically Mbesa isu sina any connection na obisi wakwa ni osuni weta ndia sia ni obisi wa women rep ndwe na any connection Ben Musau ni twisi wethwa endini wa komiti ya GAF na iwa umie na ndethwa endini wa obisi na aumete ebinda ya 2021 niwo vaikiasa kitemuthya na vayundu uvithitwe kivinduni utakaetwe chenini Daniel Mutongoi TV kuma va kitamulu mbee kathiani kauntini ya Masaku naende kuthesiane kana Ben Musau na kutwikana wosete Mbesa isu ti Daniel Nzioni ondo ne wetete vumbe ni Ben Musau naende ne mavoma macha muno twe kwate ende kana matabia maki meo ne mekosa